komeza ugire ibihe byiza cyane. Update zigezweho nuko ikipe ya Nice yari yatanze offer mu ikipe ya Betis Sevilla kureba ko yabonamo Aissa Mandi unashakishwa cyane ikipe ya Liverpool, ariko Mundo Deportivo nkuko bitangaza akaba Betis Sevilla yamaze kwanga iyo offer. Ubwo Nice igomba kongera kugaruka bwa kabiri. Ronald Koeman akaba ashaka kuramforosa attaque mu ikipe ya Barcelona, akaba ari gushaka Memphis Depay w'ikipe ya Olympique Lyonnais. Tukivuga kandi FC Barcelona ikaba yamaze gushyiraho abatoza bungirije. Enrique Larsson akaba yaje nk'umutoza wungirije, ndetse na Alfred Schroeder. Thiago Silva bikaba bivuga ko yamaze kumvikana n'ikipe ya Fiorentina miliyoni 4 z'amayero ku mwaka kare yazajya ahembwa. Manchester City yatangiye kwegera abahagarariye Houssem Oual, uyu nguyu w'ikipe ya Olympique Lyonnais, ariko na Arsenal ikaba guhera ku munsi w'ejo yaratangiye kuvugisha directeur w'imikino mu ikipe ya Olympique Lyonnais Juninho. Thomas Partey akaba yasabye ikipe ya Atletico Madrid kumurekura akajya mu ikipe ya Arsenal. Kalidou Koulibaly bikaba bivuga ko ashobora kuba umukinnyi wa Manchester City gisigaye gusa ngo na amasaha. Kalidou Koulibaly kandi bikaba binavuga ko Marina w'ikipe ya Chelsea yaba yakontakse abamuhagarariye umwagenti we affaire à suivre. Scott Carson akaba yamaze kongera amasezerano y'umwaka umwe mu ikipe ya Manchester City n'umuzamu, mu gihe Harry Maguire amakuru ari kumumanuka ntago ari meza cyane nuko yaraye arwanye n'undi muturiste baho bahuriye mu gihugu cy'Ubugereki ahitwa Mykonos hafi rwose ya Bar. Polisi rero ikayamufashe mu bantu batatu bari gushinjwa uburwanya aho ngaho. Gabriel Magalhaes ngo birasaba ko afata icyemezo cya nyuma kuko arashakishwa cyane ikipe ya Manchester United, Arsenal ndetse n'ikipe ya Paris Saint-Germain. Arsenal irahabwa amahirwe yo kumwegukana, ariko ngo agomba gufata icyemezo cye cya nyuma. Man United kandi biravuga ko iri gushakisha umuwinga Douglas Costa, ndetse ibiganiro byamaze gutangira. Ole Gunnar Solskjaer kandi ngo ntago ari cyane muri gushaka umupremier w'ikipe ya Bournemouth witwa David Brooks. Liverpool imikino ibiri ya gicuti rero irayifite ahangaha myiza cyane. Ku munsi w'ejo kwa gatandatu saa 12 z'umugoroba Liverpool izakina n'ikipe ya Stuttgart, hanyuma ku itariki ya 25 saa 10 z'umugoroba Liverpool izakina n'ikipe ya Red Bull Salzburg aho iri muri Austria iri gukora imyitozo. Liverpool yamaze gushyiraho price tag kabisa, igiciro kuri aba basore bayo batoya miliyoni 40. ushaka Maguire yamutwara, mu gihe ushaka Harry Wilson akaba ari miliyoni 20 z'amapaundi. Liverpool acuruza nta mikino igigira. Fiorentina mu gihugu cy'Ubutaliyani kandi kari gushaka David Zappacosta, Chelsea yari yatinje mu ikipe ya AS Roma. Ni nako kandi ikipe ya Madrid yamaze kubwira buri kipe yose yabishaka Sergio Reguilon, akaba ari miliyoni 25 z'amayero. Chelsea iri kwiruka muri iyi affaire. Spurs de Porte ikaba iri gudutangariza yuko Etienne Capoue wakiniraga ikipe ya Watford ari gushakishwa cyane ikipe ya Valence. NBA draft ziratangira ku itariki ya 16 z'ukwezi kwa 10, ariko amakipe yamaze gutombora imibare bazaba bakoreraho draft. Birumvikana ikipe ya mbere izatombora rero akaba ari Minnesota Timberwolves, ubwo nuko ngo nizafata igikoko kizaba kihari mu bana ba draftingwa. Golden State Warriors kazafata wa kabiri, mu gihe San Antonio Spurs iza draftinga umukinyi wa 11. Impamvu za San Antonio nuko nyifana cyane anako kandi Dallas Mavericks iri joro mu kanya gatoya cyane ku isaha ya saa 9 z'ijoro z'i Kigali, akaba ari bwire bumanuke mu kibuga kina n'ikipe ya Los Angeles Clippers. Clippers yakwise match ya mbere. Les amis, ibihe byiza cyane.